ថាទុំចុះដល់ក៏ចុះបាទក៏ឲ្យមកពួកវាហ្នឹងវាមានការយល់ឡៃនេះហ្នឹងហើយពួកផ្សេងឲ្យក៏ឃើញខ្ញុំឡើងឃើញខ្ញុំមកឃើញម៉ូតូគាត់គឺនេះដែរចាំមកđi tôi của quân con cả thằng này ở phục cốt miệng ban là 33 I would like to spend the rest of my life in the calm. In the calm. In the calm, yes. So because I have been so disturbing with the same question again and again. Yeah. You understand? So I had nothing against the pressman. Yeah. Chào đó. Tiếp thu từ thế là lâu như miền Bắc á, nhưng mưa tiếp thu bỏ tê ý tưởng nó từ tê khó trơn á, mình từng nói thì có khó trơn, khó trơn. Chia tiếp thu mong từ thà chia thà barang cái bọc ra chia thà barang nhưng mà ăn cái cô ná còn lúc mình chỉ biết còn ở miền này bạn lo đây gì không về là chặt tập bầm buôn đúng về chặt tập bầm buôn còn lúc gì khó chả Because it's not only Cambodia alone. It's the highest powers who govern Cambodia. Do you understand? Well, I think when change. That's very difficult to separate wrong from right. But even if we speak, they don't believe us. Mình mềm chân thì nhẹ chết thân kiểu mềm chân nhẹ chết đáng á kiểu mềm chân muối trong sốt ngay có trong mình trong mình mềm chết tuồng ấy trong cả đồng chiều phép vô bài được ấy trong rồi nấu chia phải chia quân là rất phong mã.ក្រោយពីឆ្នាំ1975មកគឺថាការរស់នៅជីវភាពក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺថាខុសគ្នាបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានការរីកចម្រើនជាងកាលចំនួនមុនបាទពួកកាលនោះមានការស្ដាប់បាទដើរវាអារម្មណ៍ចាញ់ទៅពីដែរនៅជាពិសេសលើការហូបចុកគឺថាមានការខ្វះខាតច្រើនតែដល់មកបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីរំដោះរួចមកថាយើងខ្ញុំក្រុមនឹងគ្រួសារគឺថាមានជីវភាពនឹងខុសប្លែកពីមុនបានធូរស្រាលមួយរយៈបាទបាទដាក់ទោសពីព្រោះគាត់សម្រាប់បងសម្រាប់អូនបើនិយាយរួមសម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអស់មិនជាង3សែននេះហ៎3លាននាក់ដូច្នេះប្រជាជនរស់នៅសពថ្ងៃគឺមានកំផឹងឈឺចាប់ចំពោះពួកឲ្យតែបន្លាយពូជសាសធ្លាប់លើតាប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងគ្រាន់ធ្លាប់លើតាមចាស់ចាំងបើរឿងថៃរឿងឲ្យដឹងអត់ដឹងព្រោះកាត់ក្រៅចំណងបងប្អូនហ្នឹងឈ្មោះអីដែរ ឈ្មោះវិសាល អាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ24